Meleane vakalahi. Meleane vakalahi. Po uri hono fufonga. Ke koe toki kau mai pe meleane ke ki kau hiva ko loso salo ne ta uni. Pe ne hawai pe ko hiva. Ko hono tare ni tia ko foka kolo age o tua. Pe dai mina e fai ai e ui e to pule lulu ke te na tolo na vie fo te he vai pa taiso. Ne kai tu a meleane. Na kai ne heni ai. Kai fiafi hono hoko e tufa e fangi fomu kia te koe koe whemau halot whemau hako toi tap ko ke whemau te koe ke whohe vai baptai so whoki moe fangi fomu te nau haware fomu koe hingo ako mere hane magalai ko loto ke whohe vai baptai so nau ekere vai fiafi taha ta mai mere iu ko loto ke whohe vai baptai so Porque a atacaia é no fato com o apé tongane e família se assim coia e rena é mal eternity o é bem no família fa fego e me aqui alunga po que é filho muito quando é filho o que cai toca tapeia que imagino pe não bem melhor é filho coi ele o ku tolai no family o ku tolai no fanga to wa o ku tolai no fanga to ngane ko fo afe ko family o ke he fe fin ke me ha ke olunga o ko ha felame pe me kananga ko ni meriane vakalahi meriane benge mai be na kana mama o kai te ke to ta e he fini porque kau koe e family lai ta ko sias ko toi na sias e o tua sias a fitu te watu ke haere na o mai kala isi e ne pe o fi lai ai ko fai kau e o le e pap tai so ko me ane e wa fata mai mo alo me lama ri e ma oni amen. Que sea así, y no hay que ir con el hacer. Si eso te muy a tu vez.
mai baptaiso e hoani a mere la to pau ne mao hose paniti pe na no foi ha utu pe talo e kamata ai polo kalama mo te ki to ai kauna nga ia koen pe a fora va le pe hele po na fai e ui ai koia ko ne tui ke ne fo atu e vai e baptaiso e he sipinga na tai si su na kau ai to ta ia ko ni e tu pe na e ke ai fe hu se pani ti talmai e mere opsai pe hu se pani ti ta ko tui pe bi he mal mal te ni ti ko fe tu pe fa fine u ke ai fa no mai hu se pani ti o mere pe pe ke tamai pe mo fa e ana fa baba pe mere ia talo ne mau e polo kalamani to e te ia mama ke ne tari kakat ai polo kalama leo e amana ki pe me asisu pe e ke te ata ke ne hanga o ta off ai fili ko ya ko fai ene pe he mere e hoani o go fia ko fai fkau e ngong le ke baptize ko e wa fa tamai mo alo mo la mari e ma noni amen. Fine no kama pe mo siu ka ke te ha me e fa fia ke tamai ba mo fa e ba no siu ke a eva e fa nau e he tui mo mo ne na tau ka be pe tau le kamata polo kalama mo ma pe mo ana na u fa hovar ke te au te mina u ya ke ak na dolo na fe fo te vai e baptaiso na e kau e fine muy ko ni ai pe na finga be au ke fra papau nga go siu na ki hono lahi da mono tau kana ke fra papa be moana te ka wa he baptaiso ko ya ne pe he moana he fini e ko ko fai fe ka we gospeli o fie ko baptaiso ko e wa fa tamai mai alo mai la mari ma ani amen. We have a baptaiso e hoani a soia fare kakala matanga e tau a fiange tangata ika soia fai fikau te grava ko rete o fifine ko ni ke huki piuna pe trane tuku mai pe a bene foka hua i pe trane be tamai ko en tuku mai pe soia ke utokanga pe ko tu e ku heni e hoani e tamai be mo fae ka mo family soia mo fora mo oni ke fili tawa taina na ke pe te ama fe tu ta ke pe mo soia pe fai ki fononga tu ki fulau pe ha fononga ina tu fa ri boti e ma we soia accounting e fom fa va piula fai malaga e vangerio e piulo no le to e kos pero si o bena e tu e ka una ngani pero fono mai e ka wa te baptaiza ko ris piula e u ka hau na fe ma pe ke u fo pa ho ke fe tu ta ki pa me ta mai ke imagino que te hau u loto tau ataina pe u loto ki ai te ria na fai nga vai mama mai ke te hau pero telefone te o ke ta mai ko ni pe una ilo nai e mea ko ka soia e piula tamai tamai do ni io ne fono me soia o fai baptaizo ko ni i kala au
Na kore nge ke tangata iki. O hatu mua au. Ke ua mat pepa. I whahefa. Na tuki uta mai peka na ngamadia na e fiafu. Poki. Ko nga peka e whiri ko ne whai tawa taina. Ko tui hene e whamiri o soe ai e whiwhini. Ko whawhi e atu ki mō tōru ki mō tū. Ko e whamoani. O mō pōpō mo tau pōpō. Ke whiri tawa taina me mō whai he kau nangani. Ke ne whawat me he si pinga na e tā e si isu. Kau ko ke whakato la. Ki to henga. Ai whenga ako. Ai whine mui koe ni. E ne pehe soea. O fia koe whai whakau e ngau lerei. Ke upaptaiso koe ua whaita mai. Moe alo. Moe lau maari e maa neoni. Amen. Baptaiso e hoani a mere ingano fine. Koe hoani o sione uha one fine. Na e asianga pea mere ke he lotu. Pea kai peke uilau te ke pap. Pea kawa peke heki kauhiwa lose salo ne. Pea toki ilo te ke pap. Kai peke uhanga e aui a whakarea ki ai. Ke whenga ke pap. Na utuku pea ke whaia ke ne whiri tawa taina. Pea i he lere kone a malanga pe kune kau ke heki kauhiwa. Peto e mau whainga maaria mere ne ngau e whaiako heki apiako gui ko e footstep i hawelu. Ko tuina e kau ngā lahi ki ai. Ai tokanga i bea e whae ko eni ki he lotu. Pe oho mare e whai fitua pule lulu. E naimina e whaia e whakaunui ki he baptaiso. Na e tua e whae ko eni o tari. Ke ne fau atu he vai o baptaiso. O ilo wiheni au no huse pani di. Na mono family beo biheni I kala auni. O kore atu ke moutu. O whakamahino ki a mere au mou pou kakato. Pere. Ke bea atu ke family. E nau pou. Ke whiri ko me whai. E ne pehe. O ko whiwhi ai ko e whai whakau e ngongolerei. Ke baptaiso koe mere ua whai tamai. Moe alo. Moe lau maari e maa neoni. Amen. O kui he loto vai e baptaiso. A Linda Curion Jr. Dai pe koe na netari ai ke fōa te vai baptaiso nau te whakawhihui pe. Linda ko holoto mo nien. Dai tari pe whine mui koe ni io whaiwhikau. Te ukau atu au. Ke vai o baptaiso. Koe whine mui koe ni roto ngā koe ai e koris up for all. Peneo ko hono tau. Ne form free ai. Ka ku whakapapau pe o kau he pāwhainda koe a whāhewa. Ka ki te ha me e whawhiawhia. Ka koe whamoni e mātu a. Ka me whamini o whāhewa. Ai sio ke whanau e si. O nau tari e mōni. Pai ne pehe e hoani rinta. O ko whiawhia ai koe whaifkau e ngongolerei. Ke baptaiso koe he wafa e tamai. Moe alo. Moe lau maari e maa nioni. Amen. Baptaiso e wani a suiti o whanoa. Ka behe ki a vika le hifo. Ko e kaunangani. Ko ne aluange pe kono tare ni ti e hiwa. Manako ki aipa pu aipa mono whake e hiwa. Pea kawa i pe ki e hiwa. Pea lere pa me counseling. Te ki ai tō taha ke whai hatara no pea moia ke kau.
na utuku pe au ke fai mai e fononga ba mo e feo hi pe ko ha tunga to ki au ge na fili lo tonga lele e konjeringi fai be fe potano ak o me tata iki palestini o fe tawak ba mo naua na ya u ki ane po te tau mai a sweet pe mo bua fai fe kau o ma fa pa watu o ma loto ke ma fo watu he vai baptizo fai fitu ta ke ta ik palestini ene tala mai e tu ni ko ni ko ha me te ta o fia ta ko ne fo pa yo no loto ko ne tali lele ai kosperi ta ko no loto ia ke ne fo watu he vai baptizo ko suiti ko fo la hia tanis o fa no ko tu yo vi henne family e ho wan to fo afia te family o suite te mo vika mo he mal te ni dige mo gada ke o me hari ke o lunga tau whakamoni ko tō be ea honi ai whiri mahu inga ko whai e suiti pia mo wika ke na fō atu he sipinga na e tā e sisu ko ia tui mo baptaiso e mo ui o mea ke he mo whamiri o toko lahi o wikai te mori e kina o wikai te mo toko tahape ia ne pehe wika o go fia la ko fai kau e o lele ke o baptizo ko e wa fa tamai mo alo mo la mari ma ne oni amen o ye po Jehovah de la po ane po te tuktuki aga suiti fai fikau na ke hiki ko hoku hingua heri se kau papi o tami suiti iyo ko hape ke whakapa pau te ko kau ka he papi he hoan ene pe he suiti o ko fia ko fai fikau e hone rei ke baptaiso ko he huafa tamai moe alo moe lau mari e maa neoni amen Vini pe mo te vita final ne lo tonga ko e korispiula pe ko nga pe fai ko ne baptaizo ki kala uni ko ne le mai pe beheni pe hawet ai tavoni pe ke fe foki ne fiaf ai afenia te monolo ya faskau te grava mo akore que no foi ni que o carro repap fada ba mo faka to go mo faka to va vini i kala uni ta bene e fa na ta mai se si pa fia family fa te vita que tali re ko ele pe ko fa ska wa mo le ko fia la que baptizo ko e wa fa tamai mo alo mo la mare ma neoni amen baptaizo he hoani be mo Paula Ekwasi be mi kala auni be no pui tua we ki ta he family e kau he tui ko ni
Na e fai koe ui ke baptaiso ko ene talavou na ne fofu atali o tu o tali ai pore koe ni pa e fai pe ko ia ku teksa nge talavou ni fai kau ke walat mua koe ki mea ke fehui kai ke whakamama mai ke te au pene alanga peo matala noa hei fiaf ko ia pe kai ha ku lave ake ta kai ha ku lave ilo e ta e fiaf ko ia fai ai ui e tu e talavou ko ni o tali pene mai pe talavou ke te au ai pui tua e ne mo ui mo ne whakaamu ke whai ha riu kawa e ne mo ui family koe ke ha family au Paula ako whakawhea ki mo tōru he whini ke mo tu ke whakamahino ke he talavou ni o ku e no family o ku tola o ku kau ki ai he hoani o kai ngata be e whahefa o kai ngata be e du nuku o kai ngata e tofoa mo nuku alofa o se tongani pe ha o hatu ki muri o ku kau ki he family laita ka kono siasi Paula me hake ke he kāinga ko ho family o tokolahi o nau tū ke pou ui haka e loto lahi o ho loto toa ke tū me ātakai mo e pui toa o ke ai ke tari a si suka laisi ko e ki huhui mo e whakamo ui ene pehe o ani Paula o ko fia ai ko e whaifakau e o ko lerei ke baptaiso ko e uafa e tamai uafa e alo o me lau maari e maa neoni amen Koe anai te Bloomfield ilo be kala oni ba mo whahefa ta me ni e whanau tama e siasi ana e whakaware ke te au ane fiaf e ofi mai e tamai koe ni whai whikau ko mo lota o ke whakafo o nei e taimi ene he mo ui pe ko ngoi ko tuku pā mo ui ke tāponi e pesi motu kai kamata fo ha pes fo pe mo kala ka ko loto ke fo atu e vai o baptaiso ene behe no o ko fia ko e fai ka wa mo le ke o baptaiso ko e wa fa tamai mo e alo mo la mari e mane oni amen me amaro
Ko e candidate whausi he vai o baptaiso he whiawhini ko missionary le ai toa. Pe mi kalaau. Tamai o eiki ko ini kai ke hai whiawhi e taha e tō ai. Pe mi he polo kalama. E pe ngai whiawhi ne whemui ki nai alu pe kai whoki mai pe o tūri mai pe. Pe tei mine au mai ke he ui ke baptaiso ne whakahoa e ka te au e tū. Ai tamai o eiki ko ini. Toi tāanga ka te au whewhkau. Nā ke ai ko hapu ngā kou kau. Ta i o misinare. Kai ke ha family o misinare. I he family o siasi. Misinare. O kuheni ho family. Ko whakawhea tu e siasi. Ke mutu o whakamooni ko mo popo eni ke he whiri ko whai he tamai o eiki ko ini. O ke kai ke ne tokataha pe. Ka ku tokalahi o no family. Tokalahi pe whahewhani. Ka tokalahi pe tongani. Ka tokalahi ai mamani. Whawhea muto ke mo mea haki ke o lunga. Missionary. Ke mea haki. O ku tokalahi pe o family. Pene pe e unga ko loto lahi mo loto to. Ke whiri i kai ka toi whakapuripuri ho tui. O ko whiawhi ai ko e whaifkau e o ngongolelei. Ke o baptaiso koe he wawhai tamai. Moe alo. Moe lau maari e maa leoni. Amen. Fe tuku ai whainga marega ni ki alu. Te rea na koe ai pe hataha pe. E malu e tēni tipe o ke he meha la. Pe ko whea pe a whai tu hene o ke mea pe me ai. Pe ko ai whea tuku e whainga marega koe ni ki alu. Na ko whainga marega ni na koe ai pe na hataha hene. Kone whea kāmatu he mui. He sipinga na e tā. E toko tahaunga koe ni. Na ko hono toia na ko ngai ko he lau mari e ho wani. Ko ke tui ke baptaiso ko ia na fai e Jesu Christ. Pe ko hono toia ke teu i koe ke hata ini ke fonga toai. I mai baptaiso o ko ate frafe mama he ko ni ke te koe. Ke me mai ki mo. Ka ko hono toia. Ko le ate lau mari ke te koe e ho wani. Le mai e polo kalama. O vai pe ngai me tala filia o whakaungau. O ke loto ke whalele. Ke teu ia i koe. Ke whaua tu ia o wau peheni. He koe ni e o wau tau whahau koe mamani. Ka ku kato anga loto he mani. Ia lamari e pe toko taha. Kone tafoki. Ke lamari e pe toko taha. Kone tani a Jesu Christ kono eki hui mo whamo oi. Pe hoke loto ke tuko e whainga mani e koe ni. Na koe mena taha tala mau pe kwa whine mui pe. E malmaro e tēni tipu ko whebea wheitu ke ai. O kua to e ui koe ni ki ati koe. Pea koho loto ia. O i kai ke toi whakakouna koe e ata. Ka ku ke tani le nei. Ai pone kone e moi ke tani a Jesu Christ ko eki hui mo e whakamoi. Pa ku ke loto ia ke whauatu he mai a baptaiso. Ai ka koe na ne whalawhala pe he. Koe e tui mo baptaiso e moi. Ka koe e kai tui e malaia. Aia koe mea raki koe tui. He kuhau pe me tui e whakatomala.
Iyo pesi su ka pante ke maya we awe tangata te umai ko e awe ko ane no ko tamai. Wana ta ha ye fini. Wana ta ha netali e pole ko ni. Porque mawa no to life unga iyo. Ie siwe kakai. Ayo fa papau. Iyo no to ke ta ke fomatu. Ie mai papta iso ko fa fe mama he ko e. Kijk meer mij geen man. Van vertel je iki. Van vertel je iki al. Van wanneer toen lot laag. Ook jij dat toch aan je ke zie uit nata. Kijk afio hij van lot hij man je hewani. Kijk kan toch nog fai. Pak mama na lot langi. Ya lama dia petaha. Kamu nak tahu apa? Kijk pergi apa kalau isia. Kalau faham iyo. O da moi ta tol he cresma ta ta be kai tui. He fai ta ia ke tui, kai ke ta no fua. He be cresa to ne atwa ya la mari ta no fua. Be ta ni a fika malunga. Ko fai to ti mo ne ha ele ki lo to he mani. Mo anu ki mani o malanga ka mo ne ki fa hinga ka kai mo matakari mo lea. Mo paptai so ki na dolu e wa fatamai mo alo me la mari wa na ta ha wa na ta e wani e tem tini profeta fetu ke ai o mo ki ai ni e kai fulo ai wi a ko ni o me no ta ke tu wa me fa no mari ko ni na ko fa no mari e ni o ko me ya me e tu pe ka feli ka pe ko no wa o na ia le ka na fu le le na ko na pe ya ne alwa yo komi tene manga nanga mafia maria yo fetu bene hawa e manga manga he mangeni yo bene hawa e manga ko ni o fenya loto oi wifi ko ni bene ne foka vai ya pi ne hanga use pani tio taia bene tange ko ate ke paptai so ite tamate ko ne hako pe me ne alu ke fata ala ko ni wow ke tunga ko tani Meriame que ne foma tu e mai paptai so na tange eu se pani ko ni ko ate ke papai te tamte ko o fanga e fatabu ko ate na papai e fakima Meriame e hiri na paptai so na de ha pe to mai here bane ame ki hono huse pani ti ko na ko mate te wa ke hanga to e ko mowi Oi fanongo ki ha tui po mano pe fau. Mo mata oi mate, tu nu oi mate na nge Filipe. Sino. Na le toto ya aflado na mate fama ata. Pe ha ko fama on ye mo le nei pe prosperi. Pe centuri ura. Wena ta. Wo mat ki ati koe. Alama ne ho mani. Tutu mari koni ai kona tutu mari iyo koni aho famo ui na ko fai na mari e ke tani ai asisu klaisi ko ke tani ko asisu klaisi o kuiai me ko tala no fua pe ko lo to ia ke aho e fai fane ke fuma vai papta iso ke tani no yo na la ko ke tani pe ke asisu mo ne tu pe ko ia o mai e fata ta papta iso bana mo fato ngai we ako e ho mate o ku ke kui o fanga fra tapu o ku tafi mo mana ma o ki na to ko ni na ke ta ne ta ke kui pe tafi o mana ma e ko fata ta ia o papta iso ko mate ko tanu ki hanga hala I mai ko ni ko no fata ta ko fai topa na ta ha ye hoani we loto ke tafi a pe ke tapu ne pes mo tu a ho mo wi Kai frama ha pes for all. E fono lai ba mo siso mais. Ke de lama ko hi frata mata. Ke de lama ya ko hi frata mata. Iyo. O ke ka me fa na ta ya klaisi. Ko fa fa ye me ka ta be ya de ya ni hanga fra. Maria. Wai na ta ha. De tare fra fe boni. O ke ko fra fe ya aku. A be fra fe ni ya me loto itaniti. Wai na ta ha me ma ha loto lai
ba mai kawa ngelo tolahi. Wanda fafe fas ko ni. Wena. Ini tani e fai na Maria ko ni. Ke te ko ke hawa ko ke. Ke hawa o ka fa ko e mamani. Ka manani a loto e mani ya. Ya la mani be. Wani ba la mani ne to ko fu bawa. Pe aku ka to nga loto e mani. Awana baptiza sisu. Iyo na Maria fe lupe la mani. Prehamo mai pa le oya ba me lotolani. Go ano fanga iyo bet of bed. Agora te foma da mai baptizo. E o mai le ba me lotolani. Go ano fanga. Go ofe fine o fanga na. Vai lá sala. Italia fakol korpen. O kai ko au. Go le ate la mari. Que te gore o wan. O lotoya. Que foma to e se bila na ta sisu. Kau ekipetaha, kau tui petaha, kau baptize peta. Lepas dia baptize peta muy kiai, kau baptize peta baptize ya sisu masih. Kau ni tahu format mana pekiam mana tu, ini format tu yang macam baptize. Kau tahu mati, kau tahu tangan tahu semua, kau tuhan kau emak kemoya yang muy fau. Kau ini mau ni orang kau kamata, kau ingat anak jauh format. Kau ini kamata anak. Mofnonga pa mo kalaisi. Ai foma tu vai o baptizo. Dio. Ko yang hala ko, hala ben ya. Tidak ada baptizo de yang hala ben ka hona ke he eni. Ko yang hala wa na fina uturi bui halo yang hala. Ia hani. Ko yang hala ka ko hola ba me yang hala. Wai na taha. Ya pakiai. Ai ui fa aske ni man. Itali ai fa ko ni ba mi lato Itali. Wena taha. Fasta. Famalo ke fa e. Come talavo con Natali. Ai ui o se fini. Kita loto. Ele mau fasta ya. E whakoloa ki mautolo e hoa koe ni. Ta koe ni e whae, ta me tala mō kona tari, ai ui ai a Fiona eki. Ka maulo tō e te whai tāpikina, whakamalo mauri e te kinaua eki. Ai na whiri tawa taina pe e whia whini, ke na whō atu he mai pa mai sipina na e taha a Fiona. Koe antai ai tanu e angahala e tangata motu a. Tani ai pekia pa mai toi tunga a Fiona. Ke ai a beheni i e kaha u. Tena fo atu ai he vai o e baptizo. Eki fai tāpikina mai a whafoi tutui mo madolu. Ai kau whanongo eki. Wai pia whaina mea eki o ku tala whiri ai nau whakau kau. Mauno tuia ke meteanga e a Fiona. Meteanga e popula. A koe o ke mawhea ai mea honu kotoa pe. Ke a Fiona ho maulo tōka mei loto ki tua eki. Koe maulo tuia. Ngau e loto mai lau maari e. Ona ke omi hanonga mo a whie maari e. Ke teki mautolu. Kai oua. Ko mau tali ka katoa ai a Fiona. Ko mau lotu ia kalaispeko alo, ka ko mau whamu ui. Amen.